Good. Hari na mureta kwa Peter Kafifo no wakuma guko Kirinyaga County na Kafifo no mwe Kabebu Kabebu okay no na mukureta muka uri ari kibatie no ragira ati ukinyire oro hau. Thank you. Atagwa munene wa haya murugina kweta kwa jogo na ragira ati ona to Kirinyaga tu ona kwao Juja Veta Ward deto icio cia kabara ni guthondekwo ni cio itwire ciaragio tubarabara tutu tuthiragwo gwika siasa ateti muona kura ni uguo mugaeherera koguo ni mugukinya handu mwingi wajie kunegena na kurakara Guruvani town tuhingaga biashara ni undu wa rukungu nima na undu wa mbere uria ndingenda kwamba kuga ni ati kiria kiratuma wigue tukinegena bwana Kangethe niguo taliu gwe project yo kire Kirinyaga last year ya stormwater ita stormwater project na town ya Guruvani nemwe ya qualified gwikirwo rami 4.4 kilometers na drainages 3 kilometers na gwikirwo floodlights na project yo ni ya national government no ya in collaboration na county government na ile project yo yatuire guka kwambiriria kiria kiratuma wigue tani ngenegena na ndarutirie kunegena hindi yo ya governor Davi tondu ndu wa mbere project yo yoka yagirirwo gukorwo ikiambiriria town ya mbere kwambiriria yagirirwo kwambiriria Guruvani yathire kwambiriria Kirugwea kuria gwikiritwo riu tubarabara twirirami na Guruvani etiriroka secondly tugicoka tugitunywo kilomita 1 na gaturumo 4 nigetha igekire igathondeke barabara ya kuma Kutus hale njira ya guthie gwa Kibira guthie county headquarters iria rakagwo ni governor ikirutwo Mwea gwiciria ni urona kiria kiratuma ngorwo debita ni undu wa gukorwo ithui maundu maitu mambaga gukuo magatwarwo kundu kungi project yo rira turakuhiriria siasa ithenya ria barabara citu ciuke ciambiririo cia Guruvani mokire magitwenjera mahiga magwaka matawa maria manene mahiga 12 mahiga magiakwo magicoka magitiganirio nginya tawa itiarugamirio yario ploy yagi siasa ugu andu a Kirinyaga nyama ni muramiona yes andu a Mwea nyama ya Kirinyaga ihara ni muramiona no orire yathi gutinio ikagucio mwenongi kiria gikugiria tunegene niki so project ya rami na niguo ndirerire ona governor ni ndamwirire na ngemwira tuikarite handu ngemwira gwe project ikwamite ya Guruvani na no twende tunyitane tumikwamure tondu ni ya national government na contract uria waheirwo wira ucio ni national government ahana tarugamire wira na agirirwo gukorwo riu atwikirire rami Guruvani yes barabara iria heirwo 3 kilometers na drainage thiini wa town iyo tondu tariu bwana Kangethe ongiingira town iyo tariu ngo kurite omuthi in fact no wigwe kieha na ni town iria rutaga mbeca iria nyingi muno Kirinyaga koguo riria nguga ni gwenda turorwo muno makiria ni project ta icio riu tutige gwetererio igoko ringio campaign aya thengi he mundu retwo Derwa arauga ati thina ungi munene wi guku ni ati rwi rwa thiba ni ruyurite na riu mucere wothe ni mukunike ni kiguo icio cietagwo natural calamities kana disasters na andu aitu uria ndingi mathaitha ni moe wega rui rwa thiba ni ruyuraga koguo mahinda maria kuroka kura ni matige kuhanda hakuhi na rui tondu ungihanda hakuhi na rui ruyura to nginya igithii undu ni ruyuraga na rukafurandi muno na gutiri undu tungika kuyura kwa rui tondu iyo ni natural disaster atiriri mugundo uyu gwitwo wa Gariama kwa Red Soil ni kuragaiwo Gariama digwete kugayo kwayo ringi tigo riria yagairwo no kindu kiria tureka na mweshimiwa witu ni gutigirira ati turogire tugutigirira ati uhoro wa issue ya Gariama ni ya solve once and for all na nikyo ni arathondekire department ya land na aramihe chairman ugwitwo mweshimiwa Kanga wa kure wa Mumu na nigetha tutigirire ati ni twapushi maundu megi mugunda wa South Gariama andu aria maheirwo migunda kuu andu acio matige guikara uguo matari kanya mukangionania ni kwao maheo titles cia migonderiku cia migondeo mahirwo na kanua na turatathi mundu andikagirwo karatathi otagaka winako akero mugunda waku ni namba ciganona na mundu ucio ni mwaku na mundu ucio ni ararima mugunda ucio future yake hana atia nicio turoiga atiriri o uria turaigua president witu turathurire na reke gwire kura iria turaheire president nyingi andu acio magita kuheo title ni kana o iratathi ria githirikari ni kwaga atongoria mangika follow
yodo ucio na nikio riu nitunyitanete tukuga ithu ni tugwika for up ginya national government tutigirire to ri andu ara Mombatha maraheo taito ri ona andu itu ni maheo ke ndinanyita wega ate ne kwaga atongoria na hau kabere Kirinyaga ti yaira Kirinyaga turite na atongoria kuma miaka mingi naguo horo wa gukorwo atongoria matie na ngoro cia andu thiine wao gwiciria meciria mandu tondu kugira turaga atongoria itu ni mareciria andu acio umuthi uyu turaria mangina taito kai tutena igwa president yake yana taito icio thia araheanaga ginya na guko ikamba ginya mwena wa Mombatha kai Kirinyaga turatigirirwo niki kugu ni kuonania kahinda kau tutirari na leadership ingehota gufora undu ucio na interest cia andu amwe gukorwo marenda status quo ikare oguo na nigetha mahote gukorwo magithio na mbere kuhama thagio hena SMS cigana na haha cirajiba ati wena maundu maku personal thini wa maundu ma muratindika Kirinyaga giti urendaga kiraga hetundu twakurenda kahetoka hau kengwire undu umwe kiro to maundu ture tutatu reke gwire undu umwe ni uria ndurite na ndire ndakorwo na ine hidden agenda ukorwo ni ndiretagia giti kia deputy speaker it is my right constitutional right nation it is ya bunge na ungithie gwitia giti uhotwo you just leave it that tondu tari utwe na atongori twa bunge na I have no any grudge no ni undu wa gukorwo gwirire Kirinyaga guoya guoya o andu mona mundu akithie kwaria mareciria mundu ucio aragia ni undu wondu fulani ni agoro kwe mundu na bunge wera thirire uturite na musimamo imara nenie tondu I believe na kurutira andu akwa wira angikorwo andu akwa matirateithika then why am I there jagi ukoro hogikate gutire interest ni ndi nayo nie ni ngurubanie rami barabara cia gwakwa ithondekwo andu agwakwa mai manywe gutire kindu kingi na ndire na bara na mundu riri ena kigo agweta kiraria muno na kidaigwa gikinjoya ate guoya yes guoya atongoria mena guoya niki yani mundu muthure ri niguo ndirari ikarira giti hakinya ni kuruta na gutire kurakinya githurano kingi na niguo kwenda kwira atongoria itu atiriri nimo maikarire giti uyu redia pia Kirinyaga makoragwo metagwo political blockers tukoragwo na a lot of political blockers in Kirinyaga na ni moi kwenderia ngukuhe example na thirikari yo irathirire na hau thutha kuri andu matengeraga guthondeka mbeca na kwendia guoya tondu rio woka kuri ni wanjira ngania ni arenda gukuhura arabanga gwiko na nona kugu nani ri gwetha mbeca cia go strategize ndimuhe inyui nigetha muthie mukahure mundu uriku na mbeca ici kumako cia gukuhura mundu uria riu to ugukirigwo ni kigura mbeca igukore kima ndithite gukiuma muhuko wa mundu ucio kana to so kuri andu Kirinyaga makiriitaga kiundu kiu nigetha mature siasa-ini na siasa ni thiru na turenda kumera their time is gone now Kariu kikuhe example bwana kama huyu ajoya kikuhe example kariu Saturday kwari mucemanio wekagirwo mukao umwe kwa nguruvani ati nigetha uthondekwo kiundu opponent wako akorwo riu no ura facilitate ahure nigetha ati jeje meciria makwa nyume undu-ini uyu riu agutetera muingi wakwa nyambiriria gwika siasa nigetha kumera siasa bado ni 2022 riu tugekaria riu ni kurutira andu wira yeah na pipio ke Rucini ajira gwendi baba mukire ngezi yake itena igadero pipio Anthony Kefusi lekia muno yeah ate oyo arajira atia tatu tariria na njira nguhi MCA turathurire mutwikire atia muturutire roriko okay wira wa MCA tondu andu ingi matikoragwo makimenya wira wa MCA nigetha tutikakuragie ciuria itabu konie MCA tiwe wakaga barabara MCA tiwe wikagira mai no MCA ni amekaga sure ati mahitaji mando wake ni matwarwo thiini wa bunge na ya county na ni mariririo na ni maigerio thiini wa thirikari nigetha thirikari implement maundu macio ari ke gwikogwo wira wa MCA ni gukwestioni thirikari wakwa ni ndoigire murute wira muno
muna wagite gukorwo rutitwo niki na ni wekerirwo budget ine na tukihitukia bunge ucio niguo wira wa MCA wira ungi wa MCA ni gukorwo gukorwo ena close contact na andu ake aria mamuthurire ni undu wa kumamenyithagia maundu uria thirikari iraruta iraruta wira ucio niguo wira uria munene wa MCA representation and oversight. Aya, thagi he mundu urakura tirire atagwo Nyambura kuma Ngurubani mwahura thirikari ya county ri tebere no gukigia maendeleo Kenya bedire andu a Kirinyaga. It is our constitutional right kurutirwo wira tiati tondu mundu ni twarwa ge siasa wakwa gutikurutwo wira gwenda kumenyithia andu tare ututurite President Uhuru Kenyatta kundu kuria arahuragwo muno ni kwara ruta ndoi ni kwarekaga maendeleo tondu it is constitutional right ya Mukenya wothe kurutirwo wira na njiri andu itu atiriri gutire mundu urarwa ni ndige kuona rida ndirauga gwakwa gutironganio mahuti kangethe uroingira gwakwa tauni tari mahuti maigana kirima kuria guothe kurekagio mahuti niki ni undu county government itirongania mahuti tondu itiriraambiriria operations riria nguga gwakwa kwina gikori kwi mahithia ndeka na mahuti matironganio andu no nginya makorwo makitofautisha kurwa na gutetera maundu mekwo koguo gutire mundu urarwa na thirikari na ithuĩ ni tu supportete thirikari itu biu no riria tuona thirikari wira witu ni oversight riria tuona thirikari ni yahetia ri tukamira haha mutira tutwara wega mutira kawe Benjamin arauga atiriri niguo Kamau wira wa political brokers ni kwenderia atongoria guoya watu lio huraga ndathi nunige na waruka iguru ni ndida ngoro ngihura ndathi na ndakwira andu ni ma mistake ga muno tondu am outspoken kangetha wahitiria ni ngukwira ni wahitiria ndigutinda ati ngitua mwega kuri we na ni urahitiria ngukwira ni wahite na ndarikia gukwira wareke bicari no ni nguga ni weka wega kahinda kau turare na thirikari ya ndathiri no ni ndirarugamaga ngauga thirikari itu ni yatwikira undu muna no ni ndingihota gukumia mundu kwi ngurani ya gukumia mundu na gukumia wira tondu kwina institution there is the governorship which is an institution by itself no kwe mundu individual kama uni ndingihota gukumia we mundu jagiro gukumia wira uria uraruta wa Inooro ndio kana wanyita no gune gwandu matari matofautisha kwe institution na kwe mundu binafsi na riria ngugura kana ngwaria uhoro wa uru diaragia uru tare ndagiaria uru ndaria wa iguru ndaria uhoro wa institution iyo ya thirikari neguo tondu tiga wiki umekaga decision na andu angi mamekaga decision na nginya advisors political advisors that institution na no nginya andu matofautishe mundu individual na institution ene point jaga ke mwisho ati thaici gikogio thege Kirinyaga kirorete rwiro wa thifa ke boy and the band niwe watu makiuria kiu ni magiko giothe githiete thiva tondu ndu wa mbere tutire twakorwo na sewerage system na drainage system na undu uria ngwenda kwira andu akwa ni ati kahinda ga thirikari yo irari kuo ni turahotire gukorwo twagia siwa na ni nyambiriria gwakwo contractor is already on the site Ngurubani na no kamistake kanini karageire tutekuga mistake uria program icenjagia program kana project hiyo in fact yona ne governor wokaga ku launchira kwa project ya mai na project ya siwa no body ya mai tondu tuhetwo ni ndona kuhetukira Kirwasco project hiyo atwahiro kahinda kau karahetukire tamu yo ndirari kuo ugitwika body ekiuga tondu project hiyo ni ya national government na ni ya ministry ya water and natural resources no ginya minister one national government akorwo ho si wewe gitwika launch yikana wanyita so the program we gisejia no horo yurari kwa siasa cia president koguo gutiri undu rugamite siwa ni roka nenya contract already site na muthenya wa launch ni tuwe governor no ariuka na mariuka na minister moke matura unchire siwe ya Ngurubani thank you god some seconds that ugo horo ukarageria ndo kwa Kirinyaga wa mbere ni gwenda kuga ni thank you muno ni undu wa kanya kau na njiri andu a Kirinyaga matige kumaka
yue twitayari kurutithania wira biu na thirikari iria ikuo no kiria turoria ni tuheo kanya ga guteta na twateta tutigatuo tutikerwo ati ni turahura thirikari tondu guteta ni ngurani na kuhura thirikari wa kere ndimere mibango iria othe twinayo tamweya kuhetukira patron witu mweshimiwa witu ni tukurutithania wira pio na tunyitane na thirikari itu ya county government na national government tutigirire wira wothe ni wathie wega na ndemahe assurance tigai kumaka mutire bara ikirinyaga ithuĩ turenda mweya yagire mutire bata wa gukarwa mwaka wa kana tukiugaga maundu mana matiekirwo kaba twarie o riu nigetha miaka eno na maundu mekike na andu atevere ndimere ni njoketie ngatho muno makiria ona ni undu uria monanirie mena imani nani na ni ndirenda kumera ugo maheire kanya gaka tukumarutira wira na mundu wothe ona uria wathurire no tathurire othe ni akwa. Thank you very much. Thank you muno ragiro uria wa besha. Asante sana. Uciatago Gadson Mushina ni MCA kuma kuria Tefere county ni ya Kirinyaga tukoragia cia Kirinyaga tondu ni gora kirina thina ucio urucio twenyeri tukirora nakuo niki kirathie na mbere niki kirari ya kiria kingi niki kiratuma MCAs atumia kuria Nyeri gutukene maranyerirwo ni MCAs arume une ndaigira county ini tukuriunga ciothe mutire county ite kuingira ere kinya idare atha igire ani wa muratha ni aroka mena Njoroge wa Githĩnji nigetha matuteithie kuramata mucie no mbere yo Anointed Voices Choir ukai mutuinire cia kigosho na tumenyane na inyo makiria titago kukumagwo ngetagwo Kamau wa Kang'ethe na yanageria kayo.